Klem ke jingdon lang jong urnado penlim ke Al Nassr yak Al Riyadh da Shikol kad bay yak kajno ke Al Hilal Persia ke Al Ali. Kum taru haka mijikan pun haka Saudi perlik mentah ke Al Hilal kelatam satang sipon yak Al Nassr. Kata ke Al Hilal sapun nyupon ke Al Nassr pat sapun rupon. Haka jingilakai haka Saudi perlik negamit hapdeng ke Al Nassr Persia ke Al Riyadh. Haka bana ka ling jong urnado klemi meran satia negamit nakadaw jong ging bomes ngotu jong mut pat ka manajemen jong ka klub Al Nassr. Kata nakadaw jong ging bomla ka klub Al Nassr pan soy player thamai haka nekatlang. Kumta urnado klemi meran satia negamit nangta ka Al Nassr. Ndrek Al Nassr klem ka jingdon lang jong urnado kalaban penlimno yak Al Riyadh tatang Shikol. Ya kepala yuk ban tap call da Sadio Mane haka menit pasapau ya kepala assist da ujo Philip. Kum taru lingba kene ke jingla ban penlimno ke Al Nassr ne kemit ke Al Riyadh kum ta haka mijikan pon haka Saudi Pro League ke Al Hilal klatam satang sipon ya ke Al Nassr. Namar ke Al Hilal kla yak hajno obat ke Al Ali ne kemit ke ba omdon bala tap call. Kum taru ka linti jong ke Al Nassr pan kene ya kerdan ke ban ningkong haka mijikan pon ka Saudi Pro League mentakla nangjan namar bak Al Hilal katam satang sipon ya ke Al Nassr. Kum taru lada bak latiak ke Al Hilal en sakinino da ke Al Nassr ya kerdan ke ban ningkong. Kad bah ke jingilakai ke ban sawan ke Al Nassr kan se kendu Persia ke Al Ittihad kad bah ke Al Hilal kan se kendu Persia ya ke Al Odod. Kublai sibon.